ta nagdakkel abag abinaklayo, tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan daytoy. Aglisi ka. Ha? Nagadumot tan? Marigatan kayo ha, tatang? Mayat kid di ano ado. Tad ado ti tangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang? Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Maladaw kayon. Wan, inuray da kayo lasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga roden, Rosie. Ayabam ni ading mon. Wan, tatang? Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alaba kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan kong aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Nagadomot talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, gardo. Babae lang taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanun gayam. Anyangay, nakapanunot kan. Gatanga kon, tisular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya, ay sos. Kasapulam ti kwarta, barok. Madamdama, agadalay ni ti college dagiti anak mo. Awan pag naidan min no ilakok ti solar kan balay mi, tata. Ay sos, agawid kayo di probinsya. Tag-business kayo ti baboy no iso. Nembagi di probinsya, tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad, amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, dahi takit ti jak kayat kin ka. Takasabanak manin ako nak. Panawan ka man langay. Ngamnay, gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay kan solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, nulumakan to ti daga. Di monton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasam ti magna ading, tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang, hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading, saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wan naibaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y, maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayan ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading? Darasan takit diti magna, tapno makaawit tan, kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anet ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana, bakay. Ay sos, numagatang tati solar kinbalay na. Ay, nakatsambata. Naitid na itinalaka, lakay. Itid na. Awan ang muna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiag da. Pakitaam lang iti sumagmamano a kwarta ket awatin nan. Ang kunamit, di na kayat nga ilako, lakay. Uwin nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. May ayok tumod la dayay. Imposible ayak malokoy dayay. Ay, no ilako na kadata dayay solar na. Ay, agi patakder tayo tinegosyo tayo jay. Isungarod ako nak, at tulungan na ka mga ayaw kinkwa na. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi da mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Uwin nga raw, dayta mo ti panpanunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patsik ang malukoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilakoy ti solar kinbalay na. Gardo, alam da ito'y. Ha? Ala, intidyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wen, tagawid kami nga ni Jeff probinsya. Alam mo ta na yung paglasidaan niyo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman ak ngarod madam. Awanan yaman na. Kanalam tumutandag itay nakasako abad badoy di sila da. Husarin niyo nga agama. Napintas pa'y dagi di akawas. Ha? Ay, ala,
Agyaman ak unay madam. Adtoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatam lagtantan Nagadumot ti patrabaho kan ka. Diyak mo't pampabayadan na Basta awatam mo. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman ak unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pa ilang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Tay karigatan kayo pagadalin iti kabsat mo. Ngum, nangina ti mabayadan iti kolehiyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayo nga agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutangak. Tapno mapagadal kayo laing nga agkabsat. Aramida. Banana kyo! Turon! Banana kyo! Banana kyaw! Bumatangak man! Ha? Ay, agyamanak. Adadagos buy na manok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika ka na yun ti ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na may katamin amurang dagiti labada. Agyamanak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay katati mo babae nga aglaba, Gardo. Nairwamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya akong ti paralabay di balay mi. Tasyakit nga ron ti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga ron, hagan anus ka, Gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. Uwin, madam. Awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan anak mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka day? No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsyentuan. Ha? Kwa? Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, dayta. Awata mo tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayin inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Laki din. Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman ak nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan na, Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Isa siya kung tagdisnodo amang pautang kang ka. Manungay tinted mo, bagay. 30 mil, lakay. Wain, mayat. Inton sumarunaw. Idakdakkel mo, ti pautang mo. Wen, amo kong tararamidak. Nakaplano amin nun. Pautangak iti dakkalagatad. Daytay marigata namang bayad. Tapno mapilita namang ilako iti balay kan solar na. Agpada ta iti pampanunutain, bagay. Bareng magunod ta, ti 𝐾𝐫𝐿𝐴 ta. Kuyugan nak iji plaza anak ko. Inta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, ada ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak, isuro nak. Tamumit ajak ammo ti aramidak no may papan iti kakasta abanag. Kuyugan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardaw, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alayan nyo balot, tata. May salaeng, tay sulat ka bailak akanay. Mapaya parparigatan pa ila ti bagim nga 𝐾𝐫𝐿𝐴. Kat adalang aroden ti kwarta. Pinautangan na kalang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumit kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklat ta. Ay na, saanin, Gardo? Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka.
Isu ano pa utangan na ka man ng ti asawa. Awatem lata. Ado na yung ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabayin ka manan ako na amok no kasano tirigat tiyag pa dali ti kulehiyo. Isu nga alam daytoy. Daytoy alam. Nana Susana. Alan, nawatamon. Konfirma mo daytoy Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to tiyag bali na parikot no bilang laang. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babayin. Kaya't da ka tulungan. Isa papautangan da ka. Anya nga'y, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanyak. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawa. Tapno adak ngagsaksi. No makabayad ka, wenno saan. Kuha. Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso singiran kan. Nana Susana. Ngamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damat to'y balay mo. Wen gardaw, kasapula ka talaga. Iso pasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, puwersaan da kan ngagbayad. Nawan kwarta, mabalin mo tato'y balay kan sular mo ti pagbayad mo. Kuha. Saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y sular kun balay mi. Tawan pag naidan mi no ilako min da ito'y. Aket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kun kurang na. No kasta, imbang kuyo ti impautang da akwarta, tatang. Uwin anak ko. Mamaysaan dak ti kunada. Ngam saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da. Nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlangan. Agyaman tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragragsakak anak ko. Nakalpas ka mutlangan ti panagadal mo. Wan tatang. Saan ko amaragpat ti arapaap ko naawan kayo? Agyaman unay. Ikarik, apaman na makasapulak iti trabahok. Saan kayon to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mat iti panagadal na. Lakay, awanan niya kwartak. Ha? Apay! Napukaw mo! Naragrag mo ano niya! Manutin napukaw mo! Kung nagtumot kin ka, kita ang tiwalit mo! Dosay kamot ngamin no daduma! Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na scam. Anya! Kung naknuimbang ka! Saan nga road, takunada mo ta dumakkel ti kwartak na ipangkoy jay. Ngamin taray damatan. Ay naawanan di ka kay suna kwarta talakay. Anya! Naimbag kayo pa'y Gardo. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko timang patpatarimaan iti balay mi, Nana Susana. Ay, naimbag ka pa'y. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas itanda katipada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos timang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Tasaan da kami abinaybayan nga aga-ama. Wen nga road. Makitan ti panagasinso ti Biagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga-ama. Ket, alag da tagundaway nga daw iti pamakawan, barok. No andaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalakuman ti makamo amang pumpuno iti nagkurkurangan miken ka. Uwin Nana, agiin na yat. Kaya nagpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti Apo kada tayo, Nana.
Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, Biag Ti Tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.